Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji najavljuje upis u jubilarnu 10. generaciju programa cjeloživotnog obrazovanja specijalist odjela hrane i pića pod vodstvom profesora dr. Slobodana Ivanovića. Kroz dosadašnje generacije program je završilo preko 500 polaznika koji su nakon stručnog usavršavanja stekli potrebna teorijska, ali i iskustveno praktična znanja. Veliki dio polaznika u svojim je hotelskim kompanijama napredovalo na menadžerske pozicije, a kroz učinjenu analizu fakultet se može pohvaliti činjenicom da 30% rukovodećih pozicija u odjelu hrane i pića drže bivši polaznici S-HIP-a. Pravo upisa ostvaruju svi kandidati koji su minimalno završili srednju školu u području turizma i ugostiteljstva uz povoljne uvjete financiranja. Stručno usavršavanje traje jednu akademsku godinu, a provodi se u 2 modula, od kojih modul gastronomije podrazumijeva svladavanje znanja iz područja suvremenih gastronomskih trendova, pravilne prehrane, umijeća slastičarstva i pekarstva, te marketinga u odjelu hrane i pića. Drugi je modul posvećen restoraterstvu, a naglasak je stavljen na uslužne procese u restoraterstvu, someljerstvu, baru i barskom poslovanju, sigurnosti hrane kao i na upravljanju troškovima i prihodima u odjelu HIP-a. Dodatnu vrijednost programu i ove godine uz nastavnike fakulteta daće i gostujuća predavanja istaknutih predstavnika struke, poput Hrvoja Zirojevića, Davida Skoke, Zdravka Tomšića, Denisa Zembe, Branka Ognjenovića, Roberta Benzije, Dragana Viskovića, Dragice Lukin, Roberta Perića i brojnih drugih. Nakon završenog programa u trajanju od 1 godine stječe se pravo na 30 ECTS bodova te upis programa u matičnu evidenciju. Važnost obrazovanja i stalnog unapređenja ljudskih potencijala kroz nova znanja, vještine i kompetencije prepoznale su i brojne hotelske kompanije poput Plave Lagune, Valama Riviere Maistre Jadran Crikvenice, Imperijala Rab, Jadranka Mali Lošinj i brojnih drugih, kao i veliki niz privatnih ugostitelja i malih poduzetnika s područja cijele Hrvatske. Konkurentnost hrvatskog turizma uvelike ovisi o konkurentnosti radne snage, obrazovanju i specijalizaciji određenih kadrova u turizmu, a Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti orijentirana na edukaciju te znanstveni i stručni razvoj kadrova u području turizma i ugostiteljstva zaslužan je za brojne generacije stručnjaka. Vidimo se na fakultetu u Opatiji.